Kumulai subuh ni perlok berok kita cepet kerjanya kena ke channel mau benar. Tapi perlok berok mentang orang HP je bentir benar nak mentang kaya lakai football ka bahek bah hapo madan senong ni noston ke bala penjajah kan ni noston sport social and cultural club. Padia kena gaji lakai atip berhukum ke invitation knockout football tournament arjar pulai. Jika jaka kedai hani noston playground, bat mentang kedai ke quarter final ke bakhadu. Quarter final ke Besau. Kabaya kun hapadeng ke United FC Kolkata karena kun percaya ke MLP Shillong. Di perlok berosa wan masa kiri lagi jonggi kemat nomor gaji lakai ke long ke internet bahadu kata. Kumpa pitip bamen suara gaji lakai ke Kolkata karena gaji internet bat karena ke kanbor bahag tim. Dekat MLP ru mentah ke 8 klien bahagi player bat karena kun tek man pelim ya ke Kolkata. Di perlok berosa wan hakata igasngi ke badai haka live powdering benar beningkong arajar pulai haka Porsche beji steng janmit. Bat kadot tikiadi kadebe chispa tingka. Desa wan masa kida lagi dongi kemat amar ka negaji lakai kalong ka itna bahadu kata-kata. Di live powdering benar beningkong arajar pulai kadai kasni ningkong kamut kasni ningkong pin sawan basaki ya kadni lakai jong ka United FC Kolkata haka ba ka Kolkata mentah ka warra biang di player ba kham thamai ki ba kham tibit shishu ban ya kitu dala dap de MLP ru ka pen klaim ha shigi chibon ba player ha ga ba kan ya kun tang evan pelim ya Kolkata marka de quarter final kila kwa ha mandrung sa semi final amar ka de prize ka long ka ba he ba hadu kata ka ba de shipola tengka de kitu pa ba ikti bi bom pat chuan page ha ba de bat page ka jing la kai jong ka United FC Kolkata Kini ban wan pino haga sini kong namar baga jila kaya kalong kama itnat ba hadu kata. Di tangkane kulay shibun sa wan hak tagis ni haka po shib di steng pik kamay kan sedang. Di tangkane kulay shibun ni sa kendupat haka wepat video.